India Ming ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kaseng Henyo Trap National Youth Front is Kasi Hills District hane kasengi haka arpo pratarik nailur arja arpo ar kilalet ban khanra ki license dukan tho tim hakaleng ki jaka bakan thop hagari khana mauprem bat kilayat terter shadu yodu hagani ka jing khanra ki license nakaliang jong kaseng kilalap ya bunteli ki dukan ki bompiang ya ki kot kisla batru kilakhang khardap no sendon ya kini ki dukan Hakajing akran bat kilat pathai kubor nakaliang uba teli bor swal assistant general secretary ulong babun ki barjala ki basyong dukan hakaleng kini ki jaka bat labun sin kaseng kalakhandra Henry Kim Salia bat patyaw ee menta kila khang kherdap no ya ki dukan bat bakin pli hadin bakila penbiang ya ki kot kisla Yang sini sebuah kalain noprem, bakhandra yang kini illegal tier counters, kumbang pila ya yang bat ni pila ida khmat babun ba kini ki barjala kiba ya penyat kini ke bisnes nang ni ila juan nang ni la sisian nang ba kile bom sutnyau kacing bom menteri ngila khang roi ke kan ban ngila ong ki ba kedai ban pembiang saya kot kesla bro klam don kenu kot kesla pemla ban isu film pemla ban penyat kini kala ya kini ka legal pi ka ya ka ba ya dai ba kani babun hi ki kun kasih jam kila ban penyat kini ke bisnes ama kisalia ba kembiang kot kesla komnu ban le tindak tiptan kini kita khat seluruh haduk kat ni kiwan kibam nang ni nak hari ke jaka ke jongi kitu kitim nang ni te hakabay dai ba kani ka team gar lengok ba nak kaliang ka tax department tu kumno kam isu ya ka license ka isu ba tang ya kesalahan atu se tang dayok tu kesalahan la si ban pelidukan kadai ban ai da ka apa we ka license ka batikna kena bakin la ban use ya kani kena ka makila ban penya kani ka business kini kita harus ni la man bar bor man bangiwan ni la ai so da ka jing tho ngila ai da kerwa smoba ba pen biang ni ki kot isla ba pen la man ya kini ka business andai hadu montaru kidang pen ibor kiya la kaya bi kong ni klam kono kot isla ngi kerpat ya ka tax department du ba kan isu no word ya ka license klang ba kini ki brio la ki dai ki non tribal ne ki kasi kila ban pen ya kini ka business da haka hukum ka badai in a genuine way dia sekali pan nginam song tan ke hakabaya dai ba kanika isu ka bangiyat ngila sngtu ba menta kalong very sensitive namar ladon ba wan ban kami da kami kam tay yang iru dia nadu dan sedang hingila don kata ka jing yo tip ba apok kanika nika jing peniat tim kadon ka ai salandat tamen kani ladon ki ba wan kami kam tay ban kami yang ni ngai nging stick bait yaka nongrem ka bangila bu nadu ba sedang banganiat kani kadi baik tang lamta ka revenue ngimdon jing tho yenu ru directly ya ka tax department ni ke part ba kan penbiang ni kikot kisla kenang ba kani ka kam kan ya kom ko badai tang ni kitu plus ki dukan ke empat biang to pa bana kalen ka tax department kan pungkhia ban kra ha ba na kalen ka sak hawan kra sen ya kata ka long ka bas ngolungo la bon sien ni la lek ya kandu ni la lek ya karen ban yo kenya ya kani ka kam hakor kom ko badai andai nak kaliang ka department ka bupor sibuk por tip yo kadon ka ai salandat nama ngiskutu ba kadon ka scam hang ni hapoamba kampat pau ko thai skuiski ya kani ka jing ya operation ni ngit sati ya ka ai ka jing sisa ka badon hapo dangi la alam ngin sap batai pi media Tergung jing jing ila i babon hi dei jong kini ki non tribal ni ki barjala ki ba use ya kani ka business klam sla kila ya la penya la bun senam ya kan ya ba kem sudnyo ya ka jingwan khanda ka jungi ha ka baningkong kidang pen ibor hi wala mataru aka jung bomban sia ngiru ngidom ni khang la ka khang be ikut kan kidan kata kan ngi iba perbuan kong bon kumnalasan menta kila don bon ki badan nasan kidon ki wei arngut ki bala sim kya kini ki barjala kidon padru ki badang sakut sa haju pen ibor ki ya be ha ka lenti ka lajong dengan bansir su gitu ki bang ngilawan asian ngihaban kang terhadap nak sebenarnya ke depan aba ini jing yo som an jung di bar jala kita dukan so kamdel se ka jing kin sting jung ta nat juga taksi kata kadai sisa aba lingba ni ka tax man kadon ka hok ban lek ra ban lek pai ya kini ki illegal tier counters ndai ngas kasong lengo ba kini ki department balik ki brio jong ka department balik ki islam mate ban sim ya ban lek ra license ni apa kamtam kini ki jaka kamtam kani kamu pram babun penyak di tang dau khar sudah